ตุกชวนวามอุเลควางจอยทาออกตบาร์นี่กว่าสังนิสมนิปังานิงานีอันนี้Zoramนิวซีลาวเคลียร์ฮวังโอSeptember ni somthum zana lunglei district chung zo tuitlang le haulong inkara khwal zin Suama sumphai cheng Nuai som Chuang Laksaktu pu mi pali chu lunglei police nan mana midang pahni zon me kan ni Nimin Khan lunglei SP pujelal muan ki machuan thu chwa siamin September ni somthum khan mongkhoi su kum somruk pahni rakhine Myanmar le tonglet tuata na ahman tia tei mong tong changi kum somli panga longpui gat le Mahindra pickup nei tu le khaltu Sujit chakma kum somthum paruk Kamala Nagar tru chu longtlaya tangin sil char panin an chhuaka zandariat le dar ko inkara lunglei district chung zo tuitlang le haulong inkara an tlan lain konglaya mi tu ti hriat lo mi panga vel mai tuamin pistol nia hriat le chemte kengin an lo ti dinga mongkhoi suwa poisa cheng Nuai som le document an lak saka tonglet tu tia tei monga mobile phone le poisa cheng sing khat ba ka driver Sujit chakma mobile phone le poisa cheng sanga an chu sakani he thil kheng hi lunglei police riat ti ran ni hnuwa thil khen nam hun hi police ten tlo ngalin finfia na om thei angan la khoma thei top chwa an chui zui hnuwa mi swam tu ni nge ya hriat mi thun chakma kum som thum pasari udal thana wan sabaranta kum somli ajasora Sandip Kumar Chakma kumsomni pakhat borkolok khomi tuna thingka cheng mek nia in soite an man to a police in thubuai an chuina atangin Mahindra pickup nei tu le khaltu Sujit Chakma kumsom thum paruk chu he poi khoina a hian in nam noi ngei ti hriatani awangin manani boka he in swam na hi ruwa man lok na hnuaia thil khengani ti hriatani bok lunglei police ho tu te chuan poi khoi tu te zinga mi pahni santi prasad le niramodin chakma chu antlan bowa wangin manan la niri lawa anni hian poisa hi an kol nia hriatani thule man tura thei top chwa me kani thu an soya heng mi pahni te hi an omna chin hria le lo mu te chuan police station hnai bera arang thei ang bera hria tir wat turin an nge nani Minister of State Pubilal Chanzova chu Information Public Relations Printing and Stationery IPRPS Department pek belani hemi chungchanga hian Chief Secretary in Nimin October ni riat khan notification a chwa Pubilal Chanzova hi IPRPS Department pek belani ba ka hian a enkol lai Revenue Department le Supply Department a enkol zui zel dona IPRPS Department hi Dr. Vanlal Thana enkol lai ani hian School Education Department Higher and Technical Education Department le ICT Department te a enkol zui dona Taxation bi ka Finance Department enkol tu Chief Minister Apui Bokang Lok Sabha MP pu Richard Vanlal Mangaya Disha Chairman Nibok Hovin Nimin Khan District Development Coordination and Monitoring Committee Disha meeting neyani District Rural Resource Center DRDO siaha adisha thut khoma hian Lok Sabha MP chuan Sarkar lai pui chu India in zalen na mu atanga akumzana kumsang ni somli pasari a developed country ni atumna Vikshit Bharat 2047 atan nasatakina in pwa cha ti soin disha po Vikshit Bharat 2047 in pwa cha na atan malak na poimo takani thua soya Department sang te thok hawa in fin chwa hawa trul thua soya disha meeting chungai poimo theu turina som ngal bok he huna hian department sang hnuaya sarkar lai pui scheme kalpui ten an malak na te ba ka harsat na an nei te an tar langa kumsang ni somni pali truthum nga chunga second quarter le third quarter bi ka malak na le sang ni somni panga tu ni ruk financial year chunga first quarter le second quarter in kara central scheme hnuaya malak na thlir hawani bok he truth khom hi palakbial tu MLA poke shamo po ina man puyani
PWD Minister Povan Lalhlanan Mizoram Marlam Tlang Dunga Khoshang Shangte Atlo Kuala Kumin Furwa Tuitlana Sa Inati Chiat Korulian Nuai National Highway 02 Kongthom Thatna Kalmek Po Amuna Kalina Enfia Ngal Korulian Kobula National Highway 02 Kong Pui Hi Kumin July Thale September Tha Khan Metar Somnga Vela Zavin Munhia Lirthei Kaltlang Thei Lawina Tlabala PWD in Mala in Tuna Hian Temporary in Thom Thatna Tho Mekani A Lirthei Potlan Tlang Le Thei To A Special Repair Estimate Cheng Vaibel Cheni Point Paruk Panga Chu September Ni Kwa Khan Ministry of Road Transport and Highways Sa Thon Thla Kani PWD Minister Hian Kumin October ni somni atanga ni somni Pathuma Sakordaya YMA General Conference nei naturatana inbuat sai na nipa fomin le mi puite tan zinvei wa na nuam le himzo ka om theinan Mizoram Marlam Tlang Dung Khoshang Shangte Sakordai thlengin atlo a Mauchar Serkhan le baga inkar kong te ba ka Sipir le Durtlang inkar kong te potlo le donani Minister hi pu H Zoram Liana Engineer in Chief PWD Pisilal Thamwani Chief Engineer Planning pu Robin Lalrin Oma Chief Engineer Highways Pilal Chandami Chief Architect pu EDC Zau Thansanga Superintending Engineer National Highway Circle 1 PWD Tenantroy O Mani Nimin Khan Mizoram Travel Fest 2025 Aijal Klapa Pulal Ning Lavamar Tourism Ministry na honga Mizoram Khwalzi Nanpung na sa leti soin hemidong song tur hian Mizo mi puite kanin buat sayangay ati Tourism Minister Chuan kum tamvak lo liam ta atang khan Mizoram Khwalzi nan tam hlea abikin kum sang ni somni palia tanga sang ni somni panga inkara India ram chung le po na tanga Khwalzin zat chu Mizoram cheng zat vean tling ni ina soya Mizoram hian zoi muangin India Khwalzin hip na konga ma son hle ti alan tirani ati Sai ranga rela ronlu nuwa pei chuan Khwalzin an pung le Zual ti soin Mizoram mi puite hian Khwalzin te chu engtin nge kan lo mi khwalang ti te Mizoram an ron tlo du zel nan engtiang lo inbuat sai tur nge ti te Mizoram Travel Fest 2025 a hian zir chuan tum don ti asoya Khwalzin te an ron kal non du nan lo don son konga tour guide te hotel taxi service dorle ei tur zong ba ka mi puiten inzir na tur kan langa hle ti asoi Khwalzin ten Mizoram ron tlo tura an lo inbuat sai lok theinan uluk taka tourism calendar mu mal tak nei turin ma an lamek ti soin nakuma tang chuan horticulture department nen tang kopin thingtlang khoshang shanga lo nei tu te thlai lo le plug and pay ti buat sai te lo zo pui buat sai te Mizoram mi pui te chau ni lovin state po na tanga Khwalzin te tlo ve chak turin buat sai zelan tum thua soi bok Karle maya champaya na sin put nei tura po champaya hotel le homestay ba ka ten te chu ha full vek to a Mizoram mi pui te chau ni lovin state pon lamatang po in kaltuman pung zel don ati a November tha leitlang pui music festival le Red Bull Urban Downhill te buat sayala ni don ti soin minister chuan December tha po winter festival ba ka thilian tham tak thlen be sei ni in an lapuang zar theiri lo ti asoya heng te hian twal chung mi te a lok na na sa taka thlen don ti soin tourism chuan state pon Khwalzin chawa huam lova state chunga mi te po khodangan tlo in tourism ni veka wangin economy thannan local tourism apoi motel thua soibokani Travel Fest honna inkhom nei zo hian Aijal Club Park a YWCA nen rang ko pa buat sai Mizo thali cooking competition nei chun zo mani Voin hian Chief Minister Hovin revitalizing Mizoram's tourism sustainable growth through community partnerships ti thupui mangin zirho na nei ani anga stakeholders discussion le tourist service provider tetan B2B session buat sayani bokang ani thumni naktu khi investor te ne na income na hunatan ruwa manani
Nimin Sonu Khan Ministry of Youth Affairs and Sports in Viksit Bharat Yuva Connect Nuai National Youth Icon na athan Grace Larin Pari Hauzel, daughter of Lalsang Zel Hauzel, Khatla chu Sports and Youth Services Minister in a office Lompui na ahlan. Sports and Youth Services Minister Pulal Nging Lava Mar Chuan Gracie hi a thora awanga National Youth Icon ni na hi phu taka chang theya ni a kalom pui tak zetani a thlang tu po Ministry of Youth Affairs and Sports ani a bultan na hi Helama Sports and Youth Services Department in alo buai pui ani awangin kaini lampo in kanin dita tu viawani Sports Department lam chu alo pui tu le buai pui tu kan ni maya Mizo pani kan tir chua Zinga hetiang din mun khenga choi moi na dongan om hi alom oma rampum huapin Mizo thalaya choi moi le ani ati Viksit Bharat National Youth Icon hi India in kumsang ni somli pasari aram mason developed nation zinga chiartel ni atum na konga Viksit Bharat Yuva Connect Nuaya an mathe tura palai ni na ani Gracie hi January sang ni somni panga Mizoram IOA Young Leaders Dialogue New Delhi kalzi nga mi ni in akalte atrangaram pum hua pati thatlan chwa atela Prime Minister ma presentation neya lunch e puitur mi patni thlan chwa zinga atel nge ani Pachunga University College Department of History 5th semester Zirlai Gracie Chuan SYS Department in Kong Engkima an buai puina alom thua soya Youth Icon ni na hilom manani lawa mo phur na ani Mizoram chau ni lo India ram thalai ti ai ole mathe ni tura mo phur na ani ati Grace Larin Paris Silo hi Mizo Cultural Organization MCO po in at sen na ina lumpuy na anla na ni. Mizoram Youth Commission Chairman Pumalsom Zual Tele OSD to CM Pu Jonathan Lalrem Ruata chu Nimin Khan Pu Mumin Chen India Taiwan Ambassador Office Lengin Mizo Thalai te Taiwan na thoktura ankal theidan turan soiho. Pu Jonathan Lalrem Ruatan Karmasa alo dor to bozuin India le Taiwanin na thoktur thon chwa ko nga inrem na an nei India Taiwan Labor Mobility Agreement 2024 noaya kumin chungin Mizo thalai somnga Taiwana tirni se an ti a Taiwan na thoktur zon agreement zia le tul dang zong zong chu MYC ina buai puyang Mizoram Sarkar le Chief Minister in Mizo Thalai te Aizon Narwa Mansak Ngai Poi Mo in CM Po in Taiwan Ambassador Kalta Alo Soi Pui To China ni Sarkar thu chwa tarlan danin Taiwan na thoktur hian kumsom pariat chung lam mi pale mei chia risel na endik na paltlang te ankal theido na antho na tur company in kalman le sen so tul an ron tum sak do na ni Taiwan Sarkar hian anraman na thokte enkol na dan mu malle changtlung tak protection of foreign workers right in Taiwan an neya chumit nuaya chuan Mizo thalai kal tur te po in him takin na an han thok theido na eile in sikle sa le aram leilung thua Mizoram ne na in an thu ambassador mumin hian a soi Ambassador Mumin le Pu Jonathan hian Chinese strong in Mizoram chanchin Chinese chanchin bular tak rhyme sa an lo chwa to ani Taiwan na tho dan tur le rul dang chu MYC in alaron ti chuak thwai do nani Mizoram Public Service Commission MPSC chuan Sarkar kumkal me ka kumchan ve chung April ni khata tanga September ni somthum thleng khan nalak na tur advertisement somthum pakhat ti chuakin nalak na result somthum pariatan ti chuak ti antar lang MPSC tarlan danin Sarkar kumkal me ka hian kumchan ve chungin Sarkar na thok mek te kai san na promotion confirmation le da nge na regularization atan departmental promotion committee DPC chu voiza somsari pariatan thu khoma post zanga atan Sarkar recommendation an thonani MPSC hian tharuk chungin limited departmental examination mangan nazor na advertisement tel lawin advertisement somthum pakhatan ti chuaka
na exam sang result somthum pariat ti chuakin hemi hun chunga sarkar pisakai ni omzat ni za somni panga atanga chu chuan ni thum dan zela result pakhat ti chua ang zela ni thu MPSC chuan atar langa result ti chua a hian shortlisted candidate result le written result chiar telani lo tuna hian na exam na result pe fel diam to engi mo har sadna awanga ti chwa theilo pahnia om mek bok kumchan ve chung ve khian MPSC hian Union Public Service Commission IO in examination rang voi kwa a huai hot boka hemi chung hian Mizoram Sarkar sumbo ma revenue cheng nuai somriat chuang a chung lut man bok Excise and Narcotics Department chinchia danin kumin sang ni somni panga a hian October ni ruk thleng khan Mizoram a ruihlo wangin mi somruk panga an thi to a ruihlo wanga thi Zinga hian heroin number 4 wanga thi somni pali omin an tam berani Excise and Narcotics Department in report an don china kumin January ni khata tanga October ni ruk thleng khan ruihlo wangin mi somruk panga an thia heng zinga somnga pali hi mi pani in meichia som pakhatan ombok ruilo wanga thi mi somruk pakhat zinga somni pali hi heroin number 4 ti thinan ni a abak mi somli pakhat te hi ruilo chikhat aya tamti pol thin te an ni kumina ruilo wanga thi mi somruk panga te hi kumsom pakwa tanga somnga pasari inkara upa an ni Excise and Narcotics Department hian Mizoram ruihlo wanga thi za thi kumsang khazakwa somriat palia tang khana chinchia tana kumin October ni ruk thleng khan kumsomli pahni chungin ruihlo wanga thi mi sang khazakwa somli palian oma mi pa sang khazasari pasari le meichia zani somthum pasari anni kumsomli pahni chunga ruihlo wanga thi mi sang khazakwa somli pali te hi proxy von ti thin mi sang khaza somruk pakhat heroin ti thin mi zani somkwa paruk le ruihlo chikhat aya tamti pol thin mi zali somriat pasari anni a proxy von ti thin wanga thi te hi kumsang khazakwa somkwa pakwa tanga kumsang ni som paruk thleng khan an oma kumsang ni som paruk nuwa hi chuan proxy von wanga thi chinchia turan om to lo rualin kumsang ni som paruka tang ve khian heroin ti thin wanga thi an pung na sa le thungani kumsang ni som paruk malam kha chuan heroin ti wanga thi te hi kum khata an tam ber tumin mi som pakhatan ni a kumsang ni som paruk nulama ero an tam ber kumin mi som thum pakwa an thi ani October thatir khan Mizoram mi meiche pahni cocaine kezi sari cheng vaibel che som sari pakoman huan ke na wangin Mumbai airport a manan ni The Times of India in a tarlan danin ruihlo wanga man te hi lalnun ziriral te le lalnun thari an ni a Bangkok atanga Mumbai panakal ni in airport an bungrwa endik na a ruihlo ni nge ya hriat pahni keji thum le keji li avain kezi sari mu ani awangin Directorate of Revenue Intelligence DRI nan manzuya heng ruihlo hi endik ani nuwa cocaine ni nge ti finfia ani DRI in cocaine wanga an man meiche pahni hi an address kim chang le an thalak tarlan ani lo Nimin Khan Larsab General Vijay Kumar Singh Chuan Right to Information RTI Week honna ATI Auditorium Minikoa Manpuin RTI Chutangkai zo kamanani theinan RTI ek chungchang hria ta poimo ti asoi Larsab chuan RTI ek chulang tlang mo phurna langam le mi puitel na sarkar siam tu eiruk na le ro rel na diklo hai langa democracy in nga na le tha ti chak tu ani ati a sarkar lai puirwa manna a sarkar tha siam tura malak na te soin chungte chulang tlang le mi puite thuk zo ka an tel na tur sarkar din tura siam vekani ati a Mizoram Information Commission malak na Nuai Mizoram India Rama RTI online kalpui masa pariat na ani le complain an don te chin fel ngal zel ani te RTI in zirtir na zau taka kalpui ani te kumtin report mu mal takan ti
chuak zia thin te department website uluk taka an vil thin te VCLC te RTI huam tira public authority atana da an ni le village council president le local council chairman te SPI awatana ruatan ni te chu lom omati thua soya Mizorama summunan le mani masial taka RTI ek mangswalan omlo nia ashiat thu le chuan omati thu soin kalkhom te chu mipuiten RTI Act an mel riat le Zuala tangkai taka man na ni theinan theitop chwa turina cha a RTI Act 2005 Section 4 Clause 1B in a put anga Public Authority website enkol tha Sarkar Department pakhat na Directorate of Tourism pahni na Mizoram State Legal Services Authority pathum na Directorate of Economics and Statistics le Consolation Planning and Program Implementation Department le PHE Department ba ka MIC logo design competition na pakhat na lalming moya Republic Veng thang ne na lo manahla na ni Nimina RTI week honna a hian Chief Information Commissioner Pujon nei laia chuan kalkhom telom na thu soin Mizoram chu India rama RTI Act bo zui thaber zinga mi ani ati a kumsang ni somni pani July ni khata tangin Mizoram RTI online system kalpui ani thule India rama hetiang kalpui thei masa state zinga pariatna ani thua soya October ni sari thleng khan RTI online application sing ni sang ni somsari pariata lu to thule cho rualin ni tin zo na som pariat point panga zel lut anga ngai ani thu te kumin sang ni somni panga a ni tin zo na somni pathum point paruk le October tha bi ka ni tin zo na somthum pakhat zel lut anga chin chhia ani thu te asoya Hemi hun chung hian RTI application singli sanga chuang lutin za somkwa pariat te SPIO chan na a an lung oya heng zinga zasari somthum za apani chau hi SPIO chan da na lung oilo thunei tu sang zok First Appellate Authority Department Appellate Authority ne na Zual ko an ni thule chutala lung oilo zani somnga pasari zasari somthum atanga za somthum panga chau Second Appellate Authority Chief Information Commission CIC ne na Zual ko an om thua soibok he huna hian pilal rem sangi fan ai falcon le puzai rem thanga luang mual chuan RTI ek chungchanga an ton hriat le poimo nia an hriat te an soibok Tuntha October ni somni pali sang ni somni panga atanga tan tour LBS Durian Furniture Comedian Search Season 17 chu thole ni zan khan Chief Organizer pu H Rautluang ana kick off Aizola Hive City Hall a khu honna hun mana hian Chief Organizer pu H Rautluanga ma pu yatia hriat lar chuan showan kick off ma hawa tangin in pen om ngal thua soya kumdang a in tel tur po an tam don nia arin thua soi atel dutan LPS office zar kot le LPS 9 office a mingpek theyani thu soin sho chu atira tangin LPS 1 le YouTube pa FTH official channel a manzoe en thei tura live ati chho ani don ti asoibok Comedian Search Season 17 a hian pakhat na incheng nuai khat ba ka scooter 125cc le television na donganga pani na incheng singa le refrigerator dongin pathum na incheng sing thum le washing machine na donganga athiam pathum hian trophy an dong theu bokang palina le panga na po in cheng sing khat ve ve an donganga top 10 na lang te ne na po lo man hlan ve kani bokang Season masalama pon lo ti to thin angin season danga lo tel to te chuan selection round na tangin in ti siak na hian ma chonanga hun masa first round lo thleng to te ero chu selection round na anin lanangai to don lawani khati zong khatukina Zoram news kan ti chwa theyani a ngai thatu te chunga lom thu kan soye